Selamünaleyküm yurttaşlar, kanalımıza abone olsanız bize Gidra Kolejinin yanındamız 4 etaj domumuzun 3. etajında 2 xonadon satıb qoyulğan ekan. Her etajımızda 4 xonadon boladı. Çap qoldakı xonadonda görüp çıxamız. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrumuzda 2 xonası, çap qolumuzda kuxni, sanuzel boladı. Birinci etdən tushuntirib bora beramiz. Bu yan tarafımızda yine giriş kısmı aboydan çıxıb turibdi. Bu yerdə yine vanna toyutçamız bir yerdə, ayaq tiylərimiz kafel. Şunun holatda yine. Yan tarafımızda kuxnyası. Yurtduğan cihazlardan bəs qaladı. Kuxnya mebelləri. Vaynanamız akvayna. Eşiklərimiz yemdir. Bir xil eşiklər. Bir də yine xanası. Yan tarafımızda balkonumuz var. Atabiyemiz şöramın atılğan, ayaq tiylərimiz taxta polaken. Bir də yine akvaynalar qoyulğan. Patoklamamız plastik. Yan tarafımızda spalniz. Kondisionerimiz hem qaladı yine. Yurttaşların axına gələn olsaq 325 milyon, kim makul olsa ekranımızdakı bölgənin nömrəmizə çıxa verəsiniz. Rahmet, sağ olun, salamat olun.